hona le mme o montjena o kopane le ra maobane ke bomme ba ke mola ona speedipiti okay ke kopane a re honna ha qeta onka license ya ka ke kopa bolelle Dr. Novi Bosana o mo papalle pina yana jwale o batla yane e o no wa e rata nna ke lebetse hona le pina o no e rata tjena which you believe yes which you believe I'm thinking love with me singing my sweet look which you believe I'm singing yona yebe jwale nna nkupile maobane mola ma speedipitare tebza ke kopa sana papalle doc pina eo ha le nna shopong yengwe bana ba itse ka nete ba kopa pineng ba rata ho ke ba ratise ke man doc ke e batla ke ana ke tsema ke tsa fela re which believe I'm feeling with me ai o sa le teng ba bedi wa ka Dr. Novi ka nnete ke nna ka tsa bo mametse le ke re ke phetisa sepiso fela ke lekile o hopola ka re kana e bitswa mang ka re ena le yona ke tsa ba wa e rata mara ba mamedi ba le ba re fiona mos ba ile ba re fa ke lebetse le bitso ke hopola hona le batho ba hobane nna hopola ke re nna ne ke ha e yo pine jwalo nna ne ke hana ke re ha ona pine jwalo mara na ke tsa ba ite mamedi a kena mana re tebza go ha Dr. Novi bua nnete teng pina eno with me kapa ere tutla mamedi ena ke nana ba itse ba kapa ke ena mme o ke buang ka ena dumela ere tutla ka pele Dumela Tebza, dumela le wena Dr. November. Pinele batlang ke ga Blondie Magene, would you believe? Ke bitumelo mo Begmane, Motheo FM mo tswantsi ya gone. ke yona doc Blondie Magene, would you believe? go basket ke market ma fela a ke tse ere which believe na ke try e ka re which believe ere kuchi wena o tsebe ya da o re dumela Tebza le moruti Novi ke Brajo ka sports pitse pinene ke ya Blondie Magene I'm still in love with you Blondie Magene I'm still in love with you okay no ke yona doc ai in hlotse tlo a se kuchi ke tse somewhere ona mo mara o ka ba bua ntho ba tla tshwara le yaka mpa ba tsa ba tlompha maemo ka fela ba wa tlisa le jona I'm in love with you okay ke tla ifumana ba kena mona ba re ba di ifumana ke tla doc dumedisa ba mamedi ba mamedi dumelang hleng ke kopa motho ntse nga mfonela hlaka phele mfonela ke live radio ka di phone tsa ka ke moyeng ka tsona hle ka bikokobetso bohle mamedi ke live TikTok ka ke Dr. November ka Pastor November ke live ho yona TikTok ka ke Dr. November ka Pastor November kanti Facebook ngape ke live Facebook ka ke Pastor November and Victorious Faith Ministry se ke gotletse yona Pastor November and Victorious Faith Ministry mamedi ke live ho tsona di pedi mamedi wa Motheo FM dumelang he go tsatsia radio ke Motheo FM di Qhubu 88.5 le dumeso ke Dr. November mo lene makaya right tebo ha ke monate doc ke shapa ke monate Dr. Novi ke shapa o ithotse o ntse batla ke batla le pinena o e batla ya no ke batla ke wotsa o e batla tsa botslas pinena wa irata ene jwale ke batla lo fitisa sepise ke tsepiste mmeyane maobane ha ke batla ho bona la ke wa ntse ba ke monna modimo ke mohlanka Jehova yes ke ka bua le shana yes ha ke tsepiste dintho bathong no but ke monate doc ke monate haholo jwa dibile ka jeno ile la boraro tjena re kopana le wena le nna ke thabile ya ha ona hore ke ka sebe hantle le nna ke thabile e re tutla We just couldn't like you. No matter how hard we tried. oh Dr. Novi I took you for granted. Dr. Novi But I lost you somewhere down the line. We should believe.
Would you believe? Would you believe? I'm still in love with you. Get back here, man. Want me to tell you that ever since you left me, much is wrong, baby. Would you believe? Would you believe? Would you believe? I'm still in love with me. I'm still in love. Kiona ene Dr. No. Hey, yo. Oh, kiona e. Kiona e. A tsekiswe. Yeah. No o tsebe jwale ke tshwere doc ke favorite ya ka le nna ka je. Okay, favorite. Yeah. Oh, would you believe? Eh? Ile would you believe? Oh. I get it back, Clemo. That was only that's in the national anthem. Yeah. I feel a man with African sing. Yeah. Oh Oh, bina hantle. ke rata go sisikelela. Okay. I feel mo. I change the code. Oh, I change about it. I'm here. Oh, Tarhon. Yeah, no. I ke tswere doc. Ke la go tsatsi la ka jeno he mabedi wa ko teng Dr. Novi ha re monate ntho di kopane. Jwale doc ke a tseba ka jeno nitse o batla re ke re ba Facebook sa ba di ba tlotse le rona ba re botse dipotso. Yeah. Ha e bona le potso e ba batlang o ka e araba o teng o ka botsa ba ka romela dipotso tsa bona. Jwale mabedi o ka romela potso ha e bona le potso ha e bo o na le bothata bo le go kopana le bona o na na doc wa ka a go lela bona kapa a o qoqela bona hore na tlamile o etseng kapa o etsaleng romela molaetsa wa nomoro ke tse 069 846 5476 ke repeat ha e bona le potso ha e bo batla o botsa Dr. Novi potso kapa o na le bothata bo batlang a go lele bona 069 846 5476 fela he doc pele re tloya melaetseng ya bona ba ne ka jeno o itse ka Ba botse ne. Motho a batle a botse. Mamedi o botse ba botse ne. Ba romela voice note. Yes. Motho hana le bothata ka ba batla advice ka relationship ya ka pa ka lenyalo. Thank you, Tim. yes ntwe le ngwa botse Okay. relationship lenyalo ha e bona le kaka e be tafoleng mona Dr. Novi Ha ba romela. Ba phethele hape voice note. ba phitse di nomoro ke 069 846 5476 jwale re tloya melaetseng ya bona doc fela pele re ya go bona beke fitileng ke ile ka kopa ka re doc ha ne re le kwana Kayla K o buile ka taba bohloko haholo mo no bua ka tsela yeo di couple di gona go futsanisana O futsanisana, yes. hore ho a kgonahala hore ha e bona le motho a seng hantle a ka kgona go futsanisa wa futsane le ha o ne ka ba o le motho yana a betse ruwa kapa o atla bophelo Yo ro ka futsane. ka ya ba ke ha ona hore re ka utlwela fela doc o sa re blella yona hantle hore na ho kgonahala jwang Ke o tebole ka futsane. Yo ona di couple tse khona go futsana. Ona le batho go khona go futsanisa batho. doc A re qale mona. O tseba Genesis chapter 11 verse number 1. E bua ka tora ya bebe ya yes ya Babel. Babel ya Ne. Ntate modimo o re ha bana ba re let us build a tower. Yeah. Ne. Ba re ba aha tower. Ne. Bana ba belbel. Yeah. Ba re e fihlang maru le hodimo. Ba batla ya lehodimo, Ne. Ba re batla go ikahela tower. Wa opela strategy se ntate modimo na sebedise go stopa mosebetsi wa o stopa that ya plan ya bona. More ntate modimo o re a re theoleng lefatshe. ya Re fapanye puo ya bona. tse ba Afrika Re ba Afrikanye ka puo. Gore ba ske ba utlwana ka puo. Mme mosebetsi wa kago ya tora o tlo ema. Tsamaiso ba Bible e re hwetsa ne re na nako mabedi kopa le bana. Genesis chapter 11 mo e buang ka tora ya Babel. E re ntate modimo a theola lefatsheng a fapanya puo ya bona. Ya ba mosebetsi wa kago ya tora wa ema. Ba qhala ka lenyelana.
ba qhalakana lefatshe lohle. That is why bona rena le mefuta e mengata e bile re sa utlwane. Hona le bo mang ma China, hona le bo mang, hona le bo e bile re utlwana, because Modibila had to stop mosebetsi wa kaho ya tora ka ya bebele ka puo hore ba ska ba utlwana. Bofutsana lenyalong ka relationship bo qala mo when le tlo qala le dilana le di issues every day, le dilana le lona o dilana le mothana le kelo la bofutsana, because most ya batho ba futsane, most ya batho ba bangata temo ba focus on dintweng le di frustrationing le di eng ba bang ebile ke ba di creator ka bomo o bona ke batho ba creating the issues tse unnecessary. ha rata hona le kgotso, ha rata hona le kgotso kore o tshwantsa be a tle ka something le tseke dintho tse nyane le tseke taba re o itse o tlo tla ka half pass and e se le corrupt. Hona le batho ba ka o tsebo kore ho tsekwe dintho tse nyane ntate le tseke le kwatelana. Now how easy, and especially when unyalane ke itse be ke fitile when unyalane le mosadi kapa le monna yes na mo a batlang ho ya teng ka bophelo o itse ke division killer ba bolayang toro and ba sebedisa the same method when went at Modimo o sebedisitseng ha na a stopa mosebetsi wa kaho ya toro. Now le a lwana tebo ha le buini sa hona ntwe le buang. The only time we can live, the only time we can le bulamulum fela le lwana na issue di ke dintwa le akwatela na le buisa o sheba ba bangata satano ba etsa jwang manyalong. Satano etsa so batho ba bangata o etsa hore ka di 20 ka bo di 3 4 5 ha le sina tšhelete le utlwana le buisane le be monate le be le bore o bona ka di 30 re gola baby o tlo mpa 5,000 yana le na ke nke 5,000 be re kopanya be re reka di 10 ka pa re tlo reka ntho itseng ha re di 27 28 be le qabana be le lwana be le kwatelana o re mo ga qata go gola 5,000 ya le mo ga qata go gola 5,000 ya e mo ba re ka mo bakisa ba e cha 5,000 ya hae a kira le buisane le kwatelana le mo ga ba e cha satana ba re ke stop mosebetsi wa bona plan ya bona. Then ka di 3 ha tšhelete se fedile ka bo di 4 ha tšhelete fedile hape ntwa e fedile. That is why rona le batho ba philo bona yemeng manyalo le di relationship o stakile because every time le tshwanela fela le be le ntho le tshwantseng le yetse fela hona le ntho le lwantshang. Now jwale e be ba bohloko he haiba o kopane le mofutsana ka kelelong yeo background ya hae ya sa minding go tla bofutsaneng jole ho yena dinto ho yena ha kwatile ho monate ha kwatile na le batho ba reng wa nati fela ha kwatile that is why gona ngo nga 3 days tebo wa tlo batho ba thabileng jole ka rona 30 minutes ngata for nna gore ke dile ke kwatile hle monate bo tebo ngata 30 minutes ke tshwara ke depression of the heart attack of the heart burner. 30 minutes now you can imagine if jwale o nyetse mofutsana because mofutsana ha kwatile ha mind go ra kre jwale ha lena plan ebile ha ona ntho ba tlang le plan there is nothing ha ona nix e batla o ifihla ha ona nix ebile ha nke le lose hore na bophelo ba lona bo eme di planets tsa lona di eme ha nke le lose because there is nothing ha ona mo batla mo ya teng. Bishop Mloyi hona le ntho rata mo e bua are Dr. November what's more na le motho ka reng ha fihla bophelong bao aba fihla aba bona fihlile mo yang teng wena kana go you still see yourself for something but o ipona le somewhere ka bophelo. Dr. Novi tebo hona le motho ka fihla bophelong bao Bishop Moloyi o rata o ibua ntho every time I can show nyaka ka mantang are Novi hona le batho ba ka reng ha ba fihla bophelong bao hona le motho ka reng o motlisa bophelong bao ha bona di koloi tsona le tsona ba fila ra no na ke fihlile mo ke ha sheba ntwa ba fila re no fihle ma yante ka nti wena monga tsona ntse ko no ntse ba tlo ya somewhere ka bophelo bao you still pursuing to go somewhere. Now motho ya fihlile mo yanteng ha ka tlisa motho ya reng ha fihla bophelong ba ka kapa aba fihla aba bona dintho tse re nang le tsona di lekane tebo
yena le haiba hona le frustration e distracting bophelo ba rona ha tlo stopa ha tlo stopa ntho e tlisang frustration ha tlo stopa dintho tse tlisang distraction because yena o etsa jong o fihlile ma yang teng. Now that's when now basadi ba bangata and haholo basadi ba nate bo ba rata ho nkwa ke maikutlo, basadi ba laolwang ke di emotions ke bona ba kotsi basadi ba laolwang ke emotions, basadi ba kwatang ba emotionally ba kwatang ba reactang ba jwang ba ne ba kotsi ebile ke tlala ke ba jwetsa nna le mabone ne ke jwetsa ba bang ke re ka manta ke re when o phela le mosadi ya nkwang ya laolwang ke emotions o tsebe hore that the emotions ke first husband ya hae, first husband kapa first boyfriend ya hae. When you are going to be the second husband and o tlo mamela the first husband in the emotions ke tsona tse tlo mo control ke tsona tse mo jwetsa gore ska ba buisa te bono ska o react so behavior so ke o jwetsa nnete ke bo ke bua pela ntate modimo mosadi e mong le mo yang kwang ke di emotions ya laolang ke di emotions le banna ba se ba le teng re na le bo mama's baby nyana so bo puntu na so puntu no emotional intaka di mpa puntu Angkwante ba ikutlwa emotional e kwata puntu es no emafonto no funtu fatile funtu nano omutunya bilo ulorobala soufeng puntu ibile sofa di robin maybe never can say le planka di pelete o puntu because mona ntlunyana o kwatelona o robala di sofa bile sofa yenze skoti ebile o nkwe ma planka di pelete now rena le bontate ba now bothata ba batho ba jwalo tebong ke bana ba reng ha ba kwatile everything ya ema because bona ha ona mo batlang ho ya teng ka bophelo. Now e khutlela ka he bontate ba nkwang ke di emotions le bomme ba nkwang ke di emotions batho bano ba controller ke tsona not ke di partnera tsa bona ebile ba mamela di emotions tsa bona feta di partnera tsa bona le ha le kela wa batla hore le bue hona jwale le lokise le tle le gone ho feta bothateng bona so nka di emotions ai di soka di modumela hore le bue ha tlo bua so nka di emotions ebile ke bana ba reng leave me alone, we will talk later or tomorrow if I feel like I can talk. Now you rely at the monne nyeno akapa because le bonta ta kribana le di basadi bana ba bona ba ile emotions ba laola ke di emotions. Now batho ba jwalo te ba ona mo ba yante because te botlo betso mohlala be qetile tsa mo shaba batho ba runang di business can I go deep? Yeah, doc. Tsa mo shaba batho ba runang di business ke matla motho ya runang business fela ha le business ha le haya ba tlwela business yo motho ya runang business o rana business le ha sa le ha hae ka al o le ka tlung wena wa tseba ntse ke banda na wa tseba you o le ka tlung o gona le spatala ke lelo ya hao intonyane now because you know what that thing or it prosper it progress it tswelle pele e hloka kelelo ya hao you need to think o tle ka di plan o tle ka di strategy. You get my point? Now when o ka nka motho ya futsanele ya snang plan ya snang goal ya snang anything kore ha tsotele le hore mare when re sa buisane le monna ka ke distracta monna ka when re kwatelane le monna wa ka it's a distraction ka ba re kwatelane le mosadi wa ka I'm distracting my wife. You get my point? You but ba futsanele bana ba ileng di ba futsana ka rekelelo they don't even see how ba cause distraction because bona ha una mohlamba nkang ba feeling distraction because distraction ha I feel we ke motho a senang ditoro ya nang le goal ha una motho ya nang le di goal ya ka jwetsa ga rena ke feel distraction mara fa mo se ba batho ba nang le di goal le batho ba rana di business le batho ba rana maphelo a bona ba feel distraction very easy but when o tlisa motho ya senang ditoro ya sa understanding ho rana business ke eng
re rana di business ka dikelelo ke re ke rana ka kelelo hore that church table it's really big. I need to plan ke na le batho ba sebetsang kerekeng yaka I need to make sure that re batho ba ke ba createla mosebetsi to the same church ho sano se nka pa bosiu tshwantse ke founele mpomotse le boss leke ke kopa le etse so le ntho ke ntho ke nanileng I'm running that church ka kelelo now you can imagine if ke tlisa mosadi ya sa understanding hore ke rana kelelo ka ke rana kereke ka kelelo o tlo etsa don't distract re tseke dintho tse siko re lwana le ntho tse siko ena re qetile be re sa batle di solutions tsa ntho tsena because most ya batho ba jole they don't even aba batle di solutions ho yena o monate fela le kwatelana ha ba tlo loke wow na ke batho ke mofuto jolo ha o ka nyalana le mosadi ya jolo kapa monna jolo you must know that wana motho ya nteng ka bophelo o ntshosa ha hore batho ba jwalo basadi ba jwalo ba ratang di meferefere their first husband ke di emotions tsa a bohloko ka motsoma ho ba thata for the second husband ile monna ha wa nnete never ka se control mosadi ya lona ke emotions o ka never because the first person ya tshwantseng a mo please ke di emotions tsa hae o fita di emotions and ke tlola ke ba jwetsa motho FM ke you know what is painful ka di emotions most of the time the emotions ibile ka bgo di leng bohloko ka teng di selfish because the emotions di serve tsona ha di kgathalle le monga tsona come on the emotions ha di tsotelle ha di kgathalle le monga tsona di serve tsona that is why can I make an example that is why the emotions di tlo re wena tswa relationship nya kapa tswa lenyalo lena then wena o ntso rata lenyalo wena o ntso rata relationship wena o ntso rata partner rena but the emotions be di re tswa ha di qetile ho ntsha di a utlwela di tswile ho wena that's when it qala o regret ha mara nka be ke sa tsamaya ha nka be ke sa tloela motho wa ka ha nka be because the emotions are tsene di o pusha hore o tswe tsene di o tlosa tsona di qetile di o sile le jole because tsona di khathale di serve tsona the emotions are di serve monga tsona di serve tsona Samosheba batho bohle ba laolang ke di emotions ha bana mix ha bana di relationship tse permanent ha bana manyalo permanent because the emotions and you know the emotions di jwang the desire tsa di emotions tsa rona di fapane le di desire tsa rona can I go deeper Dr. Lovi in how the emotions di na di desire tsa yona the emotions di na le di desire tsa teng wena o tla bogalla lenyalo wena o tla bogalla lelapa wena o tla bogalla family wena o tla bogalla ho ba le ntlo wena o tla bogalla ho ba le dikoloi wena o tla bogalla ho ba le mosadi monna ya o tshwereng hantle kapa mosadi yo le phelang hantle the emotions tsona be di galla the total opposite emotions tsona be di galla hore o ya halona be di galla hore o lo itulela back room halona the emotions be di galla hore o lo tshentshana le betho because ona le ba tswileng ka rama tlo bona maholo ba ntshwe ke the emotions ba tswile manyalong hana jwale ba tshentshana le bana ba robala betheng tsa bana no ba tshentsa discoff be ke nyela ho robala bana o di ba bethena be ke nyetla ho tlo robala o siena a moholo wa 50 6 years o qabana le bana ba bo ba tseka hana le Tupperware o futhumatsa dijo ka kaftin sa ice cream se ana le potolo ko se le makroiva te go monyane ana le potolo se ana ro the emotions but to ban going my good table a quoting that now that's when now bona batho ba gata and ba go go jetsa qetela my good a kgathalo futsaneya yo my good a kgathalo ba le sebaka sa o dula because a santsa na le sebaka sa o dula a dutse ka ho wena I don't my good the emotions ha di kgathalle ha di batle sebaka sa o dula ha di kgathalle le ho ba lonely ha di kgathalle ho ba lonely ha di kgathalle hore wena o tloela dikoloi o tloela lenyalo la hao o tloela everything ha di na taba le ntho tsena because sona di covered di dutse ka ho wena di na le ntlo ya tsona that is why rena le batho ba nkweng ke maikutlo now today o hloka ntlo today o hloka nthotsane tsa di loseng wa di hlokana wa di hopola because maikutlo a montshitseng wena ana sa hloke dintho tsena because the desire tsa maikutlo le di desire tsa hao di fapane ai gore we wotlile o bonno fetelle ka nkane
ba bang o potsane re le Kayla K o bona le mme o mong a ile a bua ha o ntse o no bua ka the same thing o bua ka emotions batho ba emotional a ema mme o a re ke rata go leboa Dr. Novi because ne ke le emotional la ga ke fitla haka o itse wa mo fa advice bile wa ha e utlwa e tla nthwana ba nna le batho ba ratang o araba eke o bola ke itse wa re ha e tla fela o tsole ka ntle o kopa motho ao o re bebi ka tlanyane fela o bo fitletsa ha ka tile go tlotlo ikokobetsa le bua hantle le sa laolwe ke maikutlo so bofutsana tebo hey o kotsi nyana mofutsana man motho a futsaneleng ka kelello mohamedi ba futsanele ene ba futsanele ha ba qetile ba ikwaela ba futsana ba bang ba ikwaetse mangwe ka re tlo so makeup mohamedi wa ka ratla ba futsanele hula wiki ya no ithole go bona hore tsara mama go bona moruana hore ka re go ngona robetse ngona mona pele mo re leng pela teng mo re ha san re le teng mo re ha san re o wa shi futsana ba khathalo ya e go re motho tla bolela rona I can go back home a ke le arna I can go back home and go and suffer yo taba e buileng e kotsi doko motho ana le mo bofutsana motho ana le mo ya bofutsana temo tsa mo ba sheba mesebetsing motho ana le mo ya bofutsana ntate tsa mo ba sheba le mesebetsing it's difficult to sebeletswa ke mofutsana that is why the company tse ngata di suffer because di sebeletswa ke bafutsana but ba sa minding hona le motho somebody ana mpitsitse go bana ba rana bo makhofe a re ke lo rapela business plekeng ya hae ke be ke ye ke lo rapela pleke ya hae bana ba una bo makhofe bo festival ke be ke ye ke lo rapela so ke tshwara batho bana ba a sebetsang mo ke re tsa se ke rapela le bona but before ke rapela ke re o bona guys o bona lona batho ba sebetsang mo ha le ke la bona ile mosebetsi nthena le tlo faila mosebetsi wa lona le tlo kekeletsa ha le tlo tsotella mosebetsi wa lona because le bona le mosebetsi but until le bona pleke na le bophelo ba lona e le ntwe le phelang ka yona le tlo make sure le e hodisa le tlo ema ka maoto a lona ha le tlo suthumetswa ke monga company ke monga pleke but le tlo ema ka bolona le pusha ntwe no re etsa le because la tseba ke bophelo ba lona the same way when unyetse motho ya ibona for this man ntwa yetsang o yetsa will simplify bophelo ba ka o change bophelo ba ka ba bofutsana. You are going to support that person. If ule musadi, o tlo gona o bona, o tlo gona ba le lihlo la o bona hore mara monna wo wa ka o. He is trying so hard to change the background ya bophelo ba ka yo kitso mo yona. The same way le monna. O le monna, o tlo gona o bona hore mara musadi wa ka iso keng so hard. Ka ba boy girlfriend ya ka. O sebetsa ka thata to change the condition ye kitso mo yona. But ka bo madima bo wena nyetse mofutsana, ha gone le o bona di efforts tso di etsa gore o tlo benefita go tsona. Mufutsana go lo bona all your efforts o tlo benefita go tsona ke o le ka o betsa bophelo ba lona bete go yetsa bophelo ba lona bete o distracta yana motho yona yeo a sebetsang ka thata o yetsa bophelo bo betere ene tlo go jetseng qeteng ke be ke from mamedi e bohloko ho bomme haholo bomme ba distractang batho a qetile ba expectile hore this person a mo betche yo kapa mo yetsetsa mo spoil am kapa mo hlokomela a mo hlokomela. You are distracting somebody. Ya tshwantseng a generate tšhelete tshwantseng a tlo sebedisa go spoil. That is why today rena le bomme ba reng monna ka ntirele nix kapa boyfriend ka na nix o itse ntena kapa monna ka o dutsimo because hona le bomme ba gonang ho bolaya kelello ya motho ka molomo le ka dipolelo o ka bolaya kelello ya motho e ska hlola e gona ona hana o bo qeteletso so o dutse le monna ya useless a sa gone ya sa go ya sim productive because kelelo ya elemetse and now o bolaile motho yo tla bong o gotletse ape o expectile hore a o spoiler o yetse eng kanti kana go tseno molaile this person ha sa gone ba productive asa gone ba productive ha gone go jwale a o sebeletsa ha gone o sebeletsa a o hlokomela ha gone o sebeletsa that is what ke tshekere if basadi bana ba le bohlale if mothotse monna ya bohlale e hard work ya monna mosebetso is to make that man be happy especially when it's about this person ha le hantle financial one spoiler you need to support that person and make sure that you make sure that this person is happy because what especially when your partner or sebedisa kelelo ya for progress le for success le for the achievement that's alone you need to protect kelelo ya motho ai
re ke yo mmamedi ya tebo ha re yo ai ke ntse phoso ka hore nka dikitso tsetelle ka yona wow mamedi tla hloka re bue ka tsa bona ka re tswele pele hai ha ke tsebe ke na le melaetsa fela mona ke tsebe but he ne ke utlwe ka re ka nnete re ka tswela pele ka yona fela ha re ba fe sebaka doc re ke utlwe babedi hopola mona re itse ha o na le potso o batla ho botsa Dr. Novi potso kapa ona le boemo relationshiping ya hao bo sa butlwisising o le ka hore o fumane tharollo kapa mohlomong Dr. Novi a o tolokele bothata bo kopaneng le bona o qoqa le rona re jotse la o sa re jotse lebitso la hao mohlomong ha o sa batle re tsebe lebitso la hao o ka re o botsetsa motho kapa wa re fela wena o anonymous dinomoro ke tsena ke di pheta hape 069 846 5476 ke tsona nomoro tsa rona tseo Pastor Novihle ke batla ho botsa monna ha a sa betše pastor o etswa jwang ene ke batla ho tseba gona why bana ba sa betše pastor se sebetsa ka matla a kana kana ha o ratana le lekgonatha makgonatha bohloko ba teng ba kgona ho ba lekgonatha la motho le kgona ho ba lekgonatha le ho yena o na le batho ba kgona a ka ba dieta tsa ba putswa mona ntho ngwe ba sa ba tshotse ba ishebe pele o ratana le mofuta o jwa wa motho kapa o nyetse ke mofuta o jwa wa motho because o ratana le lekgonatha la motho o na le makgonatha o tseba makgonatha ka go tsa tlala antsana le tšhelete ha o re he ke lapile o re a re hell wena o betiri ka nako tse o na le tšhelete ha re mona wena o betiri makgonatha a stinshile ho bona that is number 1 you need to check more sure or ha betši because ke le kgonatha kapa ke motho welana because makgonatha le hana le bokgoni ba kgona hore ba se ba etsa letho le ho bona that is where makgonatha most ya bona be ya tšhelete o fapana le ja tšhelete tsa bona ba ka ba e be gore mo fumana a ile bila ikintse pokotho e mo bila ikintse ka tlasa matrasi bila se ile matrasi ke le kgonatha le la pele ke ya pele ona ha o re o kgona le go tsa tlala le wena le kgonatha o ntse re tsa ke la pele re le kgonatha re jo mona wena o betiri nna al mona bile moyo ka ro tswana me ana le tšhelete le kgonatha a o so tsamaile makgonatha o kena le bona shopo lona le fetela ditulo makgonatha fetela ditulo ga le kena di shopong dire ntho di take away mo kgonatha le ya stulo straight tshwantse lo mmotse mona o ja e nngwe le e nngwe makgonatha bila ha na le ha tsebo lo suggest are yo ngwe le ngwe ja ke ka e ke a pele ya bobedi ke tlo di betsa ka speed ya bobedi go betsa ha se ntho e ke tsalang is yeah go betsa go tsamaya le pelo gore pelo ya motho thabile ka kang okay ke go ba o ipeta okay hona le batho tebo ba a sa kopa tšhelete mo re utlwe o galla o tlo rata fela o move yo ha o kopa tšhelete yeah mamedi basadi taba gore ba e beile ka pele ntho ena ba tsebe gore you tshwantse o wine pele can I go deeper a re late scripture nyane isa ka o re ho esa tsa mo mpatlela phofolo umphele nama ya teng ka tsela eo ke e thabelang ka teng ha se ke thabile ke tla lokolla lehlonolo hodima hao ha se ke etsa jwang ke thabile now basadi hangata ba fetela mo betšhong before ba qeta wina ka pelo ya motho before ba so qete ka pelo ya hao ba so meltisi pelo ya hao a so yetso re morate o thole hore o sa fetetse mo betšhong ha so qete ka ho yetsa wena hore o pelo ya o melta ha o mona ha ona di konopo tso so kang a di ha so di tobetse okay batho ba tsebe le yena o siana a ishebe ka yena
le ha o sona le bana Tebo o na le bana ba bararo kapa ba babedi but o na le ngwana yo na ye re ha o kopa tšhelete bile wa tinela but o na le ngwana ena yo reng how you don't even wait for ngwana ena go kopa tšhelete but automatically nje wa iketsa la romo fe so ho betcha mo mabedi ha se ntho e iketsahalang easy because number 1 basadi ba tshwantse ba understand how easy re arohane le ditšhelete tsa rona sure tšhelete ngwe le ngwe mamedi ha o easy a arohane le yona ntle le hore ho be le tsela yo o ikutlwang ka yona re o ntshe o ntsha ile o qetela Tebo and basadi ba fihliste ba sukudis ba re hanela o fihla stage seo sa o ntshe fela e sa kotjwa o sa kotjwa and how so you kopa le teng se le kotsi because the right moment ha mona to kopuwa tšhelete I think to mona to kopuwa se feeling e mona ta motho kopa tšhelete so that is why ke a uswaka palampili ka o wina dipelo tsa batho because once o ka wina pelo ya motho ha ona le mohlang o tlo mo kopang tšhelete batho tlo iketsa la fela tšhelete o tlo bona tlhoko yo ke se baneng ka re le bana hona le bana ba ho ba reng ha ba ngwana wa go pa tšhelete bile o tlo tine o re tlo go pa tšhelete bile ha o ma ke le dijana o hlela le go tlina ntlo tsa ingwetsa wa tine but riane a thotseng fela a sa kopa le tšhelete fela o tlo fela wa iketsa halla go mo fe tšhelete so mo mamedi ha se o re banna ke magona thaka nako tse di batsi sometimes we hare tsebe di bathing tse re tshwantse re di tobetse especially when motho wa na le bogone unless be motho wa hana bogone and not unless motho wa hana bogone yo dumela ntate Tebu le Dr November nna Mr Waka o tlisitse ngwana bo ha rona hore a tlo batla mosebetsi but ne re dula re lwana hobane o fa ngwana bo special treatment o feta nna and ha ke mo bontsha mabaka a re ke heartless o tlise ngwana bona ngwana bo tlo batla mosebetsi jwale ngwana bo e ka dula le bona so ba dula ba lwana because monnena o fa ngwana bo special treatment ha ke re tsebe ke ngwana ngwana ka po go moshimane mara hona taba ya pele o tshwantse a shebe the relationship that is between motho na le ngwana bona because once you learn a relationship is strong, you're not going to win that relationship. Instead, we're not going to be frustrated. Yo. Study a relationship about one of our baby. Yo. Honestly, I can see the sticker, hotter sticker of the blood. Hotter sticker of the blood of Jesus. Blood is thicker than water. Facebook or Tebza. Kata tsele o tsaya ka yona. Ha ona le Dr November. Ba be kids. Kids oh hang what. Kana go tsedi. Ke ba defeated. Ai, ach. Okay, blood is thicker than water. You're not to you. You're not you. Tebo. You're not you. School. Now, it's like when you want a relationship here, monna wa hae ya a hole le family ya hae kapa le bana ba bo ba banana le eng. Before you fight that relationship, you check horbona how is the relationship, because tebo ha motho a nrata a batla o bua ka wena hampe a ke mo mamele le ra ke memele le ra kwete. Yeah. Dr. Mgade wa mfunela a re novi ke qeta o roka le go tla ntshwarela ka mbuela o tla ntse kopela tshwarelo ntate modimo a re le go mona Pieterburg ke le bua ka wena ene le bua very negative ra ke mo emela lo ra tsena. You know why? The relationship that we have now with Dr. Mgade is or unprotected ka ditsela tsohle. So basadi when ba approach bana ba bona kapa bana ba approach basadi ba bona ha ba qale ka o check a relationship, because once bana a strong relationship, once o qala hore tebo ntena hore ibe o dula mona eng o trigger mothana, because mothana ha batle le thoka tebo ka motho
Dr. Novi. Now, o qala go study relationship ha o qetile. You come how mo approach o le lehlakoreng la hae le ngwaneno wa bona. O mo support be ba tsomare e ka re ngwana nna ka thola mosebetsi o bua dintho tse right o hore a be convinced hore o le hlakoreng la hae wa mo support ka ngwaneno wa bona so that le mohlang o tlang ka ntho e ka reng negative nyana ha o nke o le enemy ya ngwana bona because all along o ntso mo support wa bona so ke engwe ya dintho tse re shapantseng rona re di tloa fela re bua dintho re sentse re lwana o tlo thola re ba lwanetse kwa e qala motho modimo o tlisa ngwaneno wa lona jole wa ya tla me ene le hona o tlo thola mosebetsi nene o se qadile wrong o se qadile wrong so it but o jo no itlweletse because o kre o shikile relationship ya bona ke re e jwang then wa bona re relationship ena se nka e gona ngwe is strong so gore ke mo support e qetile now o tla ka di plan sure se good but se supportive o mo advise ka tsile right sometimes se dintsa dintho bile di etswa ku wena o ngwana bona so that a bona hore maro you are not an enemy ya ngwana bona o itse ke nentse ke sheka di post for yena ke nentse ke sheka di post ibile ke ngile tšhelete nngwe tlhono o nona yona ke mo file ke mo reketse skipa eng but wa tseba hore ntwena ha o e rate pelong ya batho o na le system o na le strategy e tshwana ntle le basadi bana le bana kapa banna bana le bana ba lwana le bana kapa ba lwana le batswadi ba bona bana ba nyetseng ka bana ba lwana ha bana strategy re tla bua ka yona eo a re se ka ra complicate dintho mara ke nana mo file ke utlwa karabo ke nana entle dumela ke mo rutile istable ke a le dumedisa o se mo ka se nna ke re mo rutile le matswele pele ka ntse e bua o tlhareng ke mo fuka wa mo go ya ba ke o tsebo ke na ba ntsa e tsa teng ba ni ba ke le bua mme wa ka yona re tswele pele ana re botsa potso gore na ke pele kapa jwang dumela so tips are entertain November ke na le bothata bo hleng batho ba kwatela motho ka e ke na le enganyana o ende ka morata motho kopane thuseng o bua ka ntho ntse re bua batho ba ratang di emotions a ona motho tla mo thusa because ke mo ene mo be ke kra kgona lo dula ha hae re lo mo thusa rona mona tebo nthe re etsa motho FM re tsana le di doctor re fana ka medication mara go wena tshwantse o inwese ona o re na o lo nwa o sela batho ba lahlela dipilisi ka tlasa botho go fi re fana ka medication doctor no re fana ka medication re di doctor re le mo but it's up to you mami do ka ratang because re a tseba ona le ba tla be ba tseba re botemo ba bua easy rona rona mo re kenang teng buna re fana ka medication so mme no hoja ntho tshwantseng a itsebe ntho tlo mo thusang ke o thusa ntho tlo mo thusang ke o thusa between ntwena ya o kwata ha ile nkwa ke maikutlo gore benefit ho eng ho yona not unless ona le kelo la bofutsana because bafutsana ba mind to run a businesses non profit come on hey aba mind to run a businesses non profit because they are not looking for profit aba khatha profit so if business ntena ya o kwata ya o dula akwatile it's a business esa mo yetsetse next mara ba ntse tswela pele ka yona o tshware ke mofutsana the only thing you yana decide to ba tla o yetsang if a tseba hore maro ke kwatelana le monna eo ke bona nga sebetsa ka thata hore nna le yena re tshintse bophelo ba rona o tshwantsa choose but if o tla thuswa ke kelelo ya nang le yona ke ya bofutsana ka pa ke akatlego if ana le kelelo ya bofutsana o tlo choose yona yena ya hae ha ba tswa fimo bofutsana o choose ntwe sa mosebeletseng for dilemo ha isa lo thola hore bana di 15 years ka ra le nyalo ba phela bona wa kwatelwa na o bitsa they don't mind to run a business without profit and about one side ona le usane le selemo sena se be selo fela le selemo se tlagantsa rana the same business as a tholi next o yona so me nteta o thusa ngwane sekoro wena o shebe fela hore ke fintho e molemo ba keng sao if o feel hore ye e molemo e bile o khotsofetse gore le emi mono wena le monna hao e rane ngwaneso. But if you are going to, and o tlo change, you know, o tla change kankang. Ha change.
o tlamehile o kgathale o tshwanetse go kgathale Teboho. And for something else a benefiting next bar bunto yetsa dilemo tsena kaofela system e sebedisang wena engwe ka ra lenyalo la go o kwate ka relationship ya go ngala every time but la ho so kwatile nga di ha ile tlisetse molemo makwatelana ana o ngala na ona ho le tlisetse molemo batho bontso tswela pele o yetsa no go tshoro mofutsana man yo tsano lo askan ka bola o wa ka mo gonati o pola ntse tla go hola sa la pa sna se shabo wa tsaba o shwa ka khabile 20 rand ebile le metsi ka sa botisi tla sa letse e le metsi ene re bone re hlokometsa hlapa tshela ho sna le mutaka ka ditapole tse go retse sopo re jelle papa ka o fela kantsa re thusa a zo ene na next so wa ka mbola ya le gona se ke le gona tse hle ke le metsi nna ke makalletse mmemme ke utlwa ka Dr. Novi a re magonata a ka lla le wena yo le gonatha da o bo expect or motho ya leng le gonatha o yena a ka etsa something for wena jwang it's difficult Teboho ye re go nkare mosadi o nka be a le teng ana a ile go kila ke with the way ne le araba botlhoko ba rona le re advisor no mfo wa ka November with nka be a setse Christmas ni Christmas fund broad ke chola ubuhle ube intyantyambo ingathi xa nisiphendule ingathi umhlaba uyaguquka inkari ubona ukari man ke botshelo bo botsha jigano le kuri uzawuphila kamandi leke lieve ingathi ngepha you ekes no ekes dankbar ndithi namhlanje ndiyabulela namhlanje ndisathi ndiyabulela ingathi ngepha ya hot mense hey batho ba motho ya fam gona go lo monate ko kila ke plus na yano ke ntshitse lo go ntshiwa ga ke re na le motšhini wa ka wa papa mafrose ngarelang pictures ile buila go lengwanese ya Teboho I want to respect I want to honor you ke hopola mmeno ha qeta ho repent yeah mami le kitse why batho ba sa tle dintho tse so yo ai session eo mo mamedi ha mmeno a qeta ho repent a qeta ho bua hore no treata monna ha e jwang itse re qeta ho thusa re qeta ho bua re qeta a repent immediately ka ra session a ba re ha tlo mona o lo kopa tshwarelo ho monna the way ke le treatile ka teng Teboho hlabe ya mo mamedi Teboho re mama ke a o kopa ke kopa ho supporta o itse o sponsor yena le monna hae wa re mama ke kopa le tle hona mona ke le tlo dula mona le je le monna ha o apologize environment eng ke yena wa ipaka mmeno a re ka ditwe yentse a re ba ile ba tswa le monna hae wow o ka ke mo ile thasa pelo ya ka ba tseba ba doko kana na fela gore na monna eno o ila reng ha monsadi wa ya gutla tsa ditho jwalo tshwene ke nana fela ke re monna eo o ka fitla le go le monna eo na belaela le go ya kae why o ya mo hai mara monna ne ke sho ka supporta mosadi wa hae no o mamedi ntho tse tsena le batlo di tsamaela ha le batlo tsamaela re ke ra mara tso ba bitsa hape no tlamehile re tlo etsa re ba bitsa re bone ene batho ba ne ba le teng e ja fela ne re na notla ho tlatla se cha batho ba ne ba le teng ba ile re ya leboa haholo fela ene bo utlile ntate batho ba ne ba leboa jong gore ba thusa etsa ka ka ba thusa etse mamedi Dr. ya no re ya leboa ya no dumela mamedi Pastor November I'm sorry guys it's sorry ka topic ka nnete o tsere ke dutse le mme mona ke bona yena a santsa itea le nna ke itea mo ibang ke la ka ba le mathakanyana le ena teng o busy hai topic ya today ka go ka nna ntshetsa pele gobane ke a gopola e relevant le tshwanang le ya beke ya fetileng ke a leboga ntate modimo wa o ikeletse ntate November ke a leboga ga ke na ntho tse ngata tse ke tshwanetseng ke di bua se teng fela ke gore o tlile dintho ditlhong o eketsa kutlwisisano e teng pakeng tsa ka le motho wa ka ka modimo a letse hantle Teboho I think are ba shapa matso
a re bona le mosadi wa ba busy ka marubile suthu se tibileng gore ba busy ka mantso mang go tšhintšha dintho tse itseng ka bona and ntho engwe ke re ba betsere matso ha ona ntho powerful mamela show le babedi Dr. No ha ona ntho powerful mamela show yena ya Motheo FM mamedi ha holo kana kwena le babedi o hole le motho wa ke ntho dulang o e bua ke opola kana ga bua ka yona wa hatella taba yone to kwa re ska hola o le mong o kotse o hula ka relationship ka baka ra lenyalo le mong ai mamedi o kotse o ntse ma wa sa change o kotse so we thank God ka ntatena le molekane wa ba dutseng radio ba mametse ai melaetsa mengata ha re gona ho re ka enka kaofela batho mo ke nana re nke wa o qetela fela hore dumela doc monna wa ka ena o rata go lwana fela ha nwe le jwala o rata go lwana fela ha nwe le jwala o tshwantse a shebe ntwa ya teng gore monna teng o bua ha lwana o lwana ka ntho tse senang kelelo tsa botawa ka baka dintho tse leng tsa nnete tse etsahalang okay yeah o ba ona le ntwa tse pedi tse fapaneng okay hona le banna ba sena digatse tsa o bua ha le soba marutlo tsana tshwantse bo di buile ha le soba o di bua hata sure jwale o tshwantse qalelle mo a mamele pele hore mare monno la ha bua a lwana tje ntho tsa di buang ke nnete o bua eng o bua dintho tse ntse re na le tsona ka tlong ka mona bothata bo re na le bona then yena o tla a ska reacta ka botawa bona ba monna hae a ska reacta mo because bona o bolela hore ke botawa ba bommenemene ba hore motho ba tla ntsha ba ikutlo so hona o bolela hore le ha ntsa bua tjena a lwana tjena maruso uba okay mba ipatile ka mora botawa so yena he jwale o tshwantse a molate ha le soba because hona o bolela hore le ha ba se ba le soba o tshwantse a molate hantle anke because yena ke so fela mohla monna lwanang ha tawe le yena a raba ka nako eo a nagana re bonne no bitswa ke botawa but ha mamele dintho tse monna a di bua ka nako eo a lwanang gore ke dintho tsa nnete ka ke leshano so o tshwantse a molate a mamele ha qetile a lo dula fatshe hlang ho leng right a mo bitsetse stulo a tlo dula le na fatshe ba bu a di la street ka ofela ena ba mo jetsa re ke aware hore dintho tse di lwanang le nna le hoja e ka rota bo mare ke a tseba re lwana dintho tse di etsalang ka patse leng dinete so ha re di logise tjena le tjena wow so aska reacta botaweng ba monna a reacte nthong e buiwang ai next up araba jwalo ai sure dumelang Tebong le Ntate November dumelang ke Puleng hape Pule mo stara gaore o hantle hona jwale ka lebaka la dikeletso tsa Ntate November le o ithuta hore tšhelete se ke ya tla pele plane e be yona e tlang pele ya hore motho ona ke mo fihlisa jwang hore letsoho la hae le fihle pokothong ya hae ke mosebetsi wa ka and ho ya ka hore hape nna ke mo tshwere ka tsela efeng le hore puisano ya ka le ena communication ya ka le ena e hantle ka dinako tsohle na because sometimes you'll find hore o batla hore motho a o etsetse dintho tse hantle empa wena o le motho behavior ya hao ke yona e bolayang kelello kapa maikutlo a hae o bua taba tsa bohlokwa haholo ene ke motho ya mamelang maneo le o bona re o ithutile ntho tse ngata ha ntsa mametsi mona o ithutile a batla tsela ya leng ka yona go monna ya no o tlo powerful wow ngwaneso la fela ke khatile o bana ana so ka qeta na kwa rona sa ke le buile haholo mo felletseng teng re utlwile matla a bopaki ba ha mna re le ba Ntate Modimo re le ba Ntate Modimo ka system ya a sebedisa no and then o tla bona o tsebe motho e mong le e mong o na le mahlakore a mabedi yes
wa itse ba krete Yeah. motho o mo le mona le two sides ona le good side and the bad bad side side, yeah. now ka nako tse ding rona re mpa re sa tsebe o tseba trophy Yeah. ra tsamaya o tseba trophy ha e latwe anytime ha e gwe ka nako nngwe le nngwe and ha we approach ka tsela e nngwe le nngwe Yeah, we ha o e gefela because no ho jale monate mara hona le dintho tse kotsi o trophy e tla re o qeta o etsa menona e tla be kokoma le ditshego tsa teng di hlabile so batho ba ne ba ja trophy le nna ke tseba kana ne re tseba o re lata ka nako mang re lata tswang ha moya o hlaka e re reporta ka so it's very important mo mabelo ka rata mo o tseba le hlakore button ya motho wa hao gore o pressa kae because kabe botseng o lebeletse the excitement happiness mar o mo potile on the bad side. Now when you ask yourself mara motona ke lebeletse gore a thabe a nthabisa etseng kanti no o tobeditse button in tsanetse ro wow artama yo mama di nomoro tsa ka 073 ke tsona di na le TikTok WhatsApp di na le WhatsApp 073 202 9079 marte bo kuka a so qetile ba mamedi ne ha re so qetile haye dog melaetsa ke ena e ke ni ta melaetsa ke a mamedi na kwa rona e sa re dumela ai ke ene melaetsa ba le dwa bekeng e tlantse re tsela pele Yeah. ka nnete Yeah, please. mamedi nomoro tsa rona ke 073 tsaka 073 202 9079 di na WhatsApp 073 202 9079 ska ba mfounela na jwale ke ntse ke le live mamedi ska la lebala ka la bohlone ke tsa Lekker Vrydag ke kena live ke bua ka tshebeletso ka dikamoreng mono every Friday ka 9 o'clock bosiu kanti ka manta hape mamedi le no shebela show ya ka 6 o'clock Facebook le TikTok nyaka ka manta ka 6 o'clock mantsibo ke kena le Seleke re bua ka manyalo le ka di relationship follow page ya ka follow TikTok ya ka make sure that you on follow so that o tlo gone o tseba re ho etsalang ka la bone ka 6 o'clock o fihlela ka 7 o'clock o fihlela late ke rapella batho mamedi wa ka rata TikTok ya ka le Facebook nyaka mamedi nomoro tsa ka ke fane ka tsona ke re ke ya rona o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Pastor November o ka re phase 3 kapa phase 7 o bore ke ya kerekeng ya Pastor November shopong ya Maditlhabela kapa tseleng Skuntereng ba tla o theola e tseleng mamedi ka koloi o driver ka rona Grootflay o fita Limo Molo ka lefteng o fite Modriki ka lefteng straight o tla bona kereke ya rona ka lefteng a re kopaneng ka la bohlano le ka hosane ke 6 o'clock ke 7 o'clock ke rapella batho TikTokong le Facebookong ka la bohlano ka 9 o'clock ke bua ka tshebeletso ka dikamoreng God bless you Dr Novi ke le buila ho thank you tebo mamedi ha re kopaneng hape bekeng yane e tlang le Dr Novi wena yo re sang kampotso ya hae ka kgathala ba tla kopane bekeng e tlang yeah ke a tsamaya mokwena o tleng o tla tsamaya le wena tsatsing la ka jeno he